بسم الله الرحمن الرحيم. Islamic faith de iman nuwi mihunge farato rasulunge mu'jizata medu sihrakama kuri tuhmata e tuhmatuge hagige mi semantaki Islamic faith madda kiwade wa ustaz Ahmad Nizar Sadiq hawala kurwi assignmentuge khulasa presentation ratalu balalana تعرف بطريقة بهاوي قطن معجزاتك كباكما سحرك كباكم قطن فرتما بهاوي قطن معجزات بلايرو معجزة نجفاوني عريبوغي عجز نوتا أعجز مي دي مصدرون بيوغا مانيكي نقلدون معجزة لغوي قطن بلانما أي إنساناغي نقلدي كان ثابت قدي كومي كمكي نوتا كومي اتشكي قطن معجزاتك mana wara gina gota ilmerin bayan kodde wafa gotuge tereng emme furihema gotaki mujizataki Allah tabaraka wa ta'ala ge rasulunna nabiyunge hidukan hama kunu gotum ebe kanunge eppulum matin Allah tabaraka wa ta'ala faala kuraba ya effad ecce genomuge kuladana kan insina jinnina libigenwa ega tahaddi ekuregenwa ade akhilafu komme kameke mujizatuge bay sharuta me sharuta ki komme mujizataka vies mujizatega hurun lazim sharuta ki e sharuta ge teren algono mitaga barada fani tin shartege macca e furatuma sharuta ki Allah ge hadratun faalu kuraba kamaka ekame bon yon sharuta ki ade akhilafu kamaka ekame bon tin wana sharuta ki ya effade ecce genoma huriha makhluqun nukula digenu Allah ge hadratun ebekalaka faalu kuraba qawleka muga vies isla misalaka Quran nuwata fi'laka viesme misalaka Nuh alayhi salam ge gamugo mihun tufanu salama kuraba himene mi Allah ge hadratun a kantata din ade khilaf kama kabu ade khilaf kama kabu ngai en istisnawa kantata ke veswe kantata ge terega himene ni sihrai jadulai science feeling hoda a hoda take hin kaw misharutaki mujizate gawun lazim esharute dingoti mujizate genomaki hama ekani rasule nuhata nabiyege eppulo matin followgen da kantata ehni mujizataki follow kuraba bekaraku nuni ehin bekaraka genomuge pradanakan dibige nuwa kankame din algon balanni sihuruki kobakam sihuraki kobakam balal bahugatum balal sihraki sababu farufa wanhana begenwa kamaka beenun kura ibarat sihraki etchige hagege ehin gotaka badal kurlu adi haguge goy batilun nere oluwadon sihraki hagigatuga swache kamasha ekamuge asawtake ekulegen wa kamakama weswe adi shiruku ga amale kamuga wes dari nabiyya sallallahu alaihi wasallam basuta kunna kirta qur'an libiyende nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sunnatun hawagatuga sihud hedumaki hala qur'anwi bodu haffafaage terega himene kame mi bukhariya muslim ge hadise mujizata sihura hori tafata balairu sihuraki ungeni dasko bahai amalun kurebe fafatakan araganna jinni shaytanuge ehi hodumaiku kura ada khilafu kantattake me ada fuwattala kantattake no nunas amu insanuna nukurebe ba kantatta sihurweri jinnige beenu koggi koffawe ennames sihraki hagigatuga ada fuwattala fadecce nune sihuraki babila fonowno de malaikatun kamgawa harutai marutai ku udum bima man Allah bawa da becce iman no mihun kuri tuhmatu bi hagigata balairu emihun ge kurimatiga firun mu'jizata ki hagigatuga insanaka kurma kuladana kankan nunkan wes qabul qura haruga ibami hindi inkar kurama ibami ge kaaba fange gotta du kollan jehdanati we nabiyuna rasulunge
qawmuge mistakunge tereng iman nuwi mihun nabiyuna rasulunge macca main Allah bawadabe mu'jizata doguko e sihurekkama buni e aslaki e mihunge lomatiga horiha mazurta keffeni e haqiqatuga wes mu'jizata kam e mihunna qabul kurwe haali e mihunge kaaba fange goy dukollen jeydanati horiha kama ka emun inkar kuri e sihurekkama emun buni Migi Nabiya sallallahu alaihi wasallam bawalu ben mu'jizata wo terega hadu defali uma kaacce kale faanu kurhulu macca bihattomu e kaacce kale faana tasbiha kiuma hirataka gastan e kale faana salam kuruma fi hilafa din bakarige kudakalwa maskando e kale faana wahaka dekkuma minikawaku e kale faanuga nabika man hikidinuma Isra Mirajga hadisai ade kale faana dewna em materi mu'jizata kamugawa Qur'an himenigende mige tirun westafatu gina guna mu'jizata e kale faana bawa de guna kamu hadis ta koddiya de bayan wedi mu'jizata ka makkaga mushrikun faaluga de kol hada e bodogen wa sihureke dinginda sihurek kamba buna inkar kuri mi inkar kurumuge mushrikun mi ummatuge nabiya bawa de bunu mu'jizata ka de kol hedi e mihimge kaaba fange din dukuran jehidanati وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته